Beredar sebuah rekaman di Telegram pada Jumat 7 Oktober 2022 yang memperlihatkan pertempuran pasukan Rusia versus militan Ukraina. Hasilnya, Rusia mengklaim melibas peralatan tempur hingga militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 7 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, perkelahian terjadi di wilayah Kherson. Mayat para militan angkatan bersenjata Ukraina dan peralatan tampak terbakar. Militer Rusia menyebut ini adalah pekerjaan pasukan lintas udara. Pasukan terjun payung alias pasukan lintas udara menemukan dan menghancurkan kolom angkatan bersenjata Ukraina. Musuh kehilangan 2 tank dan 5 unit kendaraan lapis baja lainnya, termasuk yang asing jelasnya. За сутки поражены 8 пунктов управления Вооруженных сил Украины, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 173 районах. Уничтожен 4 склада боеприпасов приоритетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Северск и Водяное Донецкой Народной Республики, а также города Запорожье. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 2 украинские батареи реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Двуречная Харьковской области и Карповка Донецкой, в районах населенных пунктов Червоноармейская, Дмитренко, Чарівна Херсонской области, Покровская, Полтава, Троицкая, Луганская Народная Республика, Орлинская и Москвино, Донецкая Народная Республика. Кроме того, в воздухе сбиты 3 снаряда реактивной системы залпового